Correct moja captain. As captain ngisayintwana angitshe ethi party ukuthi ngikhule nginganali time abiliseyintabeni captain. But sengimdala kuthena uthenga ukuthi inhlanhla ukukhula ngaphandle kwetime. Baningi onkotha abakhule benama time abangaqiyelela ukuthi kumele befocus empilweni simanga sokuthini itime kunenombolo ezoyishiya ngemuva. Ngaleyo ndlela bayilutho namhlanje because ayikho into ephathekayo bebheka itime. Mina ngikhule ngazi ukuthi angina time lami mina ngimnge OLED. I-OLED time ali-OLED nami nginsizwa kumele ngiyimele ngibe insizwa ngisayintwana captain ngiqala ukusebenza ngifunda ugrade 5 ngeke uzo-understand uzocabanga ngihlukunyezwe ekhaya kanti ngangibuka isimo engibhekene naso ukuthi mengingavungi ngiyithathe manje akekho umuntu ozongisukumela captain OLED ngilethile emhlabeni inhlanhla leyo itime lashaya iqanda ngaphandle kwetime ngaba ngikho ngigcwele ngalo likhona lingekho ngiyibhelyali itime captain i-OLED lami misindanga into eyodwa kuphela langitshela ukuthi education is the key to success. Yonke imali bengiyithola emsebenzini yami yamahlabe ngi-invest esikoleni captain. Inyuka engincukile emsebenzini ekade ngiwenza ungifakela inyuka oyibhizinisi ngayincuka ngayifaka esikoleni captain kwibusiness nomunye umuntu engangibenefit ngalutho namhlanje captain. Leya mali ukube ngayifaka kumina captain ngayi uplift in my own business ngabe ngikude nempilo manje captain impilo ngiyayincenga because I was a little bit misled but ngeke ngimxeke uma kakhulu ukuthi wangimislead angimisleadanga into ayitsheliwe na ukuthi education is the key to success bamfihlela ukuthi business is everything in life because into erotate high empilweni yomuntu it's business captain. Ungangakunaka lokho ungangarealize captain yonke into eyenzakala emhlabeni ibusiness lomunye umuntu captain. Njengoba ufunda nje esikoleni institution run umlungu othize captain ongakelezile mhlawumbe ubaba wakho wayekelezile nakahlangene ngoba leti inherit izinto ekumele sizenzele izingane zethu captain in future uyishiyela amafu ukuze izokwazi ukuqhubekela phambili. Siwatholanga amafa thina esikukhalele lokho captain but ezethi izingane izoba nenhlanhla ngoba amafa izowathola ifundile captain ikwazi ukusebenzisa imali. Education njengamanje captain into engayisebenza ukuthi abezemva kwethu captain ukufika ezandleni zabo bekusebenzise ngendlela benawo la unesigele captain iphuthe lenze kuphela ukuthi abazali bethu abalitholanga ithuba lokufunda abalitholanga ithuba lokufundiswa ngamabusiness captain. Ingakho sibhekene nendlala engaka siyindle emnyama imali engafunda ngayo ukube ngayithatha ngayi-invest ebusinessini namhlanje ngabe ngifunda ngeprofit yalelo business but angisebenzi hayi ngoba ngakuthanda ukusebenza captain akuyenzi iqala isense kumina as umuntu ofundile oyi-artist ukuyosebenzela i-starter manual what so forth lento yama internship ya 2500 meanwhile ngicharger 4 times than leyo mali leyo kwama gigs angifundisile captain shoot mina bengifundela ukwenza imali encane into engiyibukayo because njengamanje umuntu ofundile eSouth Africa captain bengabe ne-qualification akakwazi ukuthola umsebenzi without experience ya 2 years. Leyo 2 years uzowenza internship ehola 2500 sehlala eflatini kumele egqoke kumele geze kumele khokhe rent kumele edle captain kona lo 2500 islavery akapheli captain ukuthi si indirect manje isaqhamuka le ndlela yakudala ayisenayo violence captain isikulimaza ngaphakathi emotionally ugcina usuyinyeza ufundile captain because lento iqala la ngisho ezikoleni captain isirayiswa ngama points. Umuntu ogood kwi-maths ubonakala ehlakaniphile kunabanye abafundi ngenxa ukuthi ugood kwi-maths kanti labanye abafundi mhlawumbe bagood practically lento akwazi ukuyibhala yena nento akwazi ukuyifunda izi-theory so forth bayakwazi abantu ukuyibeka beyikhiphe bekwazi ukuyakha lento angakwazi ukuyakha ngaleyo ndlela abantu bayalingana ukuthi banama-abilities angafani but i-society ikutshela ukuthi mengabe ugood entweni ethize kusho ukuthi wena u-best kunabanye into instilwayo ukuthina esenza ukuthi ngaso sonke isikhathi sibone singcono kanti asikho ngcono sabantu siyafana captain. I-uniform egqoka emsebenzini imnika i-titles ethile ingakho iphoyisa ibona ukuthi inamandla mengabe igqoka uniform yomsebenzi kumele i-off emsebenzini nomuntu nje normal o random. Udokotela osemsebenzini captain ofila entitled of everything empilweni yomuntu ngoba esegqoke le uniform imvumelayo ukuthi edile lo muntu aleyo ndlela. Udokotela uyaba nayo isibhedlela ewumhlengi wabantu ama-points esiwanikwayo ezikoleni asibeke endaweni engekho right ngesimanga sawo ukuthi asivumele sibeke kunomuntu owuthisha namhlanje owenza teaching uma phambi kwengane efundisa akakuthanda ukuba uthisha ama-points akhe ayembeke ekuthenini ngakwazi ukwenza i-teaching but wayefuna ukuba udokotela ehlenga abantu akwazanga uba udokotela leyo enga leyo isebenzisa la enganeni ingane igcine ingayitholi education egrade ngesimanga sokuthi kunomuntu owamasilideka ngenxa yama-points mhlambe ngabe umhlengi owubest ayayidingi imaths ukuze ehlinze umuntu akayidingi imaths ukuze ebhandishe umuntu instruction kuphela leyo system yokusifa abantu ukuthi singagcwala endaweni eyodwa ngaleyo ndlela uma ukuthi awukwazi uachieve lama points lawo awukwazi ukufinyelela lapho captain
abelungu abasitshela nge-secret yamabhizinisi, basigxishe ey'koleni, basitshela ukuthi education is the key to success. They didn't tell us ukuthi the most important thing in life is to run ama-business. Because yonke into erotate empilweni yomuntu kapteni yibhizinisi, ukushona kwakho kuyibhizinisi lomunye umuntu, kunomuntu odayisa ibhokisi lomngcwabo, okudayisela ibhokisi lomngcwabo, wenza imali ngalokho. Emngcwabeni wakhithani ngesuku ilaphi siqashwe ngemali kapteni. Impilo yomuntu yibhizinisi, and amabhizinisi awafikanga nabelungu izinto lezi ezidayiswayo and stuff. Izinto ezayivele zikhona ukuthi bona bazenza ukuthi sihwebelane ngazo ngemali. Ubisi lavele lukhona selidayiswe ezitolo manje. Sasilipastorize ubisi, sinayo yonke iprocess yokulenza ubisi from scratch. Bafika nemishini akuyona ngisho yabe yamachayi, basebenzisa thina ubisi lethu kapteni, sesiliphehlela bona belifaka ezitolo zabo. Ithina abasebenzi kapteni, abelungu bayaxhasana, babambisene kapteni, ba-upliftana, abafani nathi. Asiqale sixhasa amabhizinisi abantu abamnyama kapteni, senze njengaba abelungu, singafuni ukuyifanisa nabo kodwa singakuthatha okuncane kubona. Bayathandana, babambene kapteni. Umlungu akamqashi umuntu omnyama ukuthi azomenzela iproject. Abasebenzi abasuke bekhona kuleyo nkampani yomlungu eqashwe umunye umlungu, abantu abamnyama benza i-plumbing, abantu abamnyama benza i-electronic, abafaka ogesi, abantu abamnyama baclean amaphuli emzini yabelungu, abantu abamnyama abenza wonke ama-service emzini yabelungu and stuff, but basuke besebenzela iy'nkampani zabelungu. Asishintsheni ndle mnyama, siqale siyibambele, sithembane kapteni. Ukuthi uchida wakho une-law firm, sebenzisa i-law firm yakhe kapteni, uyam-uplifta, uzothola amanye ama-client ngenxa yakho. Ukuthi uchida wakho uyi-accountant, sipanisa inkampani yakhe kapteni, ukuthi khonto eyiranayo, uzothola amanye ama-client ngenxa yakho. Uyakhula kapteni, ukukhula kwakho nawe kapteni. Asikhulisane, asibambane, siye kumonelana, sekucelana phansi kapteni. Abelungu abashape ngaleyo ndlela leyo, okuningi ku-designed ukuthi kube ngale ndlela. Emajele kapteni kugcwele abantu abamnyama ngathi semalokishini, akulona iphutha lelo. Amajele ayidesignelwe abantu abamnyama. Do your research uzo-understanda lokho. Abekho abelungu emajele, akuchazi lokho ukuthi waboni. Bahlale bephuma ngama-bail, bahlale bephuma ngey'ngxephezelo ey'thile mewukuthi nawe ndena. Emajele isemalokishini kapteni, lento esiyenzeke ey'koleni manje. Ama-institutions agcwele abantu abamnyama, abelungu abafundi kapteni, barana ama-companies. Wonke lama engineering companies owabonayo lawa abelungu, wonke lama law firm lawa agcwele lawa abelungu kapteni. Ama lawyers, I'm very proud of them because we are seeing a lot of law firms which are run abantu abamnyama, and that's an improvement kapteni. Iphutha elikhona nje ukuthi abanye abantu abamnyama bawasebenzisi lawo law firm. Ngaleyo ndlela lawo awekho kwi-optimum level, ithina kumele siwa-uplift. Ama-stager abantu abamnyama siqala ukuwasebenzisa, abafethu bayafunda bebuye nezinto, bethi bafuna uku-uplift abantu, befuna uku-uplift ilokishi. Singalodi sihamba sidanta nani sixhasa abelungu, bekhona abantu abamnyama. Asi-investeni emabhizinisini abantu abamnyama, uzoyibona indlela emnyama izoguqukani kapteni. Ukukhohlwa i-politics eyisenzele lutho, ungagxili kuyona, izokudistracta kakhulu kapteni. Abekho grand laba bantu laba balaphayana, sebefana nabo laba abanye. Uma ungangikholwa kapteni, wonke ama-facilities siwasebenzisayo government awekho in a good way, awekho in a good condition and stuff kapteni. Iy'kole zahulumeni azikho kwi-optimum level etshengisayo ukuthi iy'kole zahulumeni, reason being ingane zahulumeni ayifundi kulezo y'kole. Reason being imindeni abantu abakoma-politics, abakoma-position abayi kulezi y'bhedlela esiyihambayo, ba-experience yonke lento esiyibonayo kapteni. Abanandaba nathi, ungagxili kubona kakhulu kapteni. Asibambane siyindle emnyama, siqhubekele phambili, thina singabafundisi ukuthi kumele kwenziwe kanjani, because abanawo layini. Umuntu omnyama emekhonta eqala uplift bese umcekela phansi, asibonisane. Uma ukuthi umjidi udayisa ama-fried kunamasosi ashodayo, ungamshiyeli ukuthi awekho lawo masosi. Mtshele ukuthi usudinga i-barbecue, usudinga i-cream cheese manje, uzoyifaka leyo nto izomendisela ama-customer. Ungagoloza abafethu bebepressela ibheli bekubhekisa, ibona ama-customer akho abakujwayeli kabi, ibona abadlala ukudla lokhu. Bayakujwayela ngabe bathengi, abantu abakujwayela kabi abantu abangakuthengi ukudla kwakho. Musu ukudidisela, improve i-service yakho, uzogcwala, zizonyuka into zakho. Asibambane siyindle emnyama kapteni, siye kukulwa. Bashange iBhayibheli namanje sisaxabana kapteni, aliphumi mali iBhayibheli, alinamali, silifunda nabo. Thiwathanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena, kusho bona. Isimanga sokuthi ibona abazenza umakhelwane bethu kapteni, umexshaya lesi sihlathu umnike esinye, kusho bona kapteni, ngoba bona bashaya ngala, sebefuna ukushayana ngala, singavumi ukushaya ngala kapteni. Sibuke siyithatha ayikho ngaphandle kapteni. Igame kapteni abafethu ngo-line kapteni, le message akuyona wonke umuntu, abafethu abanawo line, correct moja.